Uy, nadi mo dia? Karon giwato mig. Lapu-lapu. Kaya mo laag ni. Wow! Nanamis lapu-lapu. Woohoo! Hi, Tay. Hi! This place is legit. Nindot na bitaw ning Costa Bella Resort. Kunya ako na ipakita ko sa ni kanindot ning resort ah. Kaya naaray ko dire kay libre ko dire nila. Nag third wheel dire ko. Third wheel in Lapu-Lapu nga season. Promise kani nga resort mo ni pinaka nindot nga akong nakitaan sa karon. This shit nas life fountain. Kanindot sa ilang fountain. God. Muna ilang front gate. Ilang gardener. Parking area. Pretty legit, bro. So legit. So legit. What? Nice like gym area. Amazing. Dito lang spa. Naglaag na tamo. Spa nila. Bayad pa may para makasuway. Kani. Spa gyapon. Pintutod kayo nasa spa. Nasa gym. Libre na. Napas like scuba diving. Tapos yung swimming pool. Pero swimming pool ra mong ma-avail. Okay, short na yung kwarta. PM, awesome day, Monday. Pretty good day. Plastar. Okay, dyan lang camera. Ay, dagat. Ay, dagat. Ay, dagat. Ato na may sa among kwarto. Sa Costa Bella. Costa Bella. Costa Bella. Maubos lugar. Pero na eh. Third floor may. That joint tayo. Yes, so na kita. Woohoo! Nice. Okay. What na may? Baka mahala. Bago may manlaan sa Costa Bella Resort, lantaw sa The Walking Dead. Kay favorite show na namang tulog. Oh yeah. Pero Sulo yan ah. 4 PM na, hinaog ng sun. So magsuroy-suroy na meron. Pero ko na yun. PM, wala laing button, wala laing lingaw, laag ng tingali speech. Amazing day. Good day. Lapit lang yung parasailing dito. So next time with Ritaman, masa Udto. So ako mag-usulit ang mga oras na natin eh. Woohoo! Mr. Bella, woohoo! I love you! Yeah! Dinakumuli. Dina ko noy. Ha? Dina ko. Okay. Low tide pa man day. Swimming pool sa ako. Malamig swimming. Ang ilis na may. Sabihin na akong kaon may taon-taon. Hindi ko kami kaon. Walk, walk, walk in the floor, on the floor. Walk, 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 walk for me. Good evening, mga namin sa August. Sa ilaw ng Halon Your Restaurant.
Ambot bag, mahalon ko ilang quality. Pero murag mahal. Mahal nilang quality. Taka mag-story ay. Tara, let's go! Ano na, Manami kaon. Usog rami. Mahal-mahal siya, pero okay ra. Ito namin sa mong kwarto, matulog rami. Yeah, enjoy. Stairs. We meet again. Tong tong tong. Good evening, Cebu. First day, first night. Good night. Salute. Don't forget to subscribe, comment, and like. Good night. Salute.